kum ke jing pentikana bagi kam ki bapan try kinyat bet chekmat uba san bor sulai u MLA ke South Shillong constituency ubadeiru menteri ke sarkar MDA2 haka khat nyau tarik ukala lengkot arja alpundria ula lej benjurep yaki kam penroy haka tai ke constituency. Kini ki kam ki kenthop nado ka jing penhe ya ka surak ka bahajan ka rat laban college ter shadu ka Nepali school nalor ka jing pentrai ya ka madan laban barhagani ka sngi nalor uba san bor sulai laidon lang ru nado ki noyalam snong ki engineer ka PWD ki officer na kitanat sports nalor ki wei habakran sikilat pathai kubor uba san bor sulai ulaong bagi kam ki yat bet chekmat bat kumta ukmi lenti ban pendap no yaki hakapor balabu. Nalor kata ulaong ru bakari kapor baka mariang ka ailat bat kumta haban sim kabu bat bantrai pendap yaki kam. Rugi electric post ini borok ladap ongol berkeriak ladap siu je. Ladap siu kau sah. Jom makin leh. Jadi bawa lah. Ustaz bawa. Yang pendek. Emergency work atau dia yang sah. Kita kan non aku ada. Sah. Kalau ready. Munsuannya tangkat tit. Pas kali jencar. Ada bahagian. Juga sekarang ni ai ki badi school ki ai School lang yang panpi. Si ai no school. Kan negara jaga sor jencar. Oh jencar. Ini yang Sherman. Kadang-kadang jadi benar. Mengno. Yang ATM itu. Mengno. Kelas blok tu mengno. Kan pak tu kapak latak lah. Latak tu sendau. Macam ni. Maju loh. Nang ni dengan ada kena kontrol besar kan? Dan ti. Mungkin kanar wegno. Kena itu sudah. Ikai pat lesa dan kam. Marah kata kapak kata. Tingin usul ni kai bandi beautification dari kamu kuno durun tai. Lagi dan jaga balai. Oh sah. Banyak pemerintah tu weng. Pak ini kan ni. Indra yang pak. Okey. Sudah pak kan ni komod tai sudah pak. Kasih mantai. Ban use ban long like this. Kung bolong dekat jul ko umle ka drink na ko kaum kawan ka sama ran. Kenapa setua Sung jam kan gansan sa do. Ka umpro na do trailum silong ta. Mentang pedih. Tendela Arab na ka pludi ban sina kanalanang tinapo surak lao. Na po sa juga pludi road. Damul layo tanah to ko umdo kada ka. Mungkin sangat magpar kapit ka kanal ng tayo Kanal ng stay, na sini ke asisi sini mesti kalian ki mau tu nam ko kan drain sekali yang bat isna Kalau iklan bat peras tu kasti. nam kan kan umurung sama rabi ya so staff kan umurung kan ya anak asisi no asisi kalian yang mana ni kan menjeren No mentang kali ke skim pedih. Marba kajimut kan ni rumah ban reconstruct ini kubur. Ban construct ini surok ban lej tai cepat. Ayo solution kan ni. Tena kaliang jong ka sports department bakar pludi kira don kini ka ongoing construction work ka sanction kum bakar wi keluar ar lang. Kamut ya kata ka surok na po main gate jong ka right lawan college. Ngilaw penhe na mereka ka bakhim adu kata-kata. Agini sistem beradem. Kabanya pas kali arteri ru ka jenjar wa. Kam tampor bolong school ka kata bun kena school rupi. Pagi nong lek nongwan ke mensa. Tinggal asim ya kum ka top priority but ngilayo ya ka sanction. Na ka jenjarap lang chief minister baru ba person dan sanggumu deputy chief minister in charge pludi. Tapi minta kalayat ketika shifting iki pool kalayat. Kini so manai ku beli ka rai laban dor baru ba rai laban college so kilai. Ya kita kajang kum ba sipho katan food free of course. Kalayat minta ban penhe duang ni apa? Pemut bengiang ajan Nepali school. Te side by side kan kadang ka kero ro batua hakini ki benai ki balada bejur bahal kelam. Tekana kemarin perbual nang kan nasadin jong mar perbual kan ka kero ka ba. La tua. Dia ka turun na kaliang peludi na mga kanita na adjacent from the Pludi road. Jangan kaliang Pludi ro ka sanction untuk kumbasaw kuruna. Teka dikte ko ayat para itu. But sa kumandru kurur ya but ya kan artificial turf pakai drainage system ki gallery kini retaining wall. Debat na kaliang water resource kan kelasna ka estimate kapan poil ya si menta kelaya mensuka kade arkurur kelaya sedang ban revise benda kan poil kumba arkurur dunai ban sina kena cek dam
Makana ka ka God Spring water. Kabangi ong yumi mo ka spring kabagana ka kami arpusao into 7. Portlang gumnero ka ka he aru ka ne. Tingi ngi layawan niar ngi laya kerpa ya ka water resource department te kiru klayasna smith ko bar kurure ba ya ka check dam. Bangin lum yang ka ka ba ublay ula ay ngi ka ka hotam. Ba kana ka dang ila ada lum yang ka hanan ka check dam. Nang ne na side jo kana gaman football kan yat kum tu di pipe ha duang te popleng sinong ka seron sa kawikan ka tang ka bahe ba kan lum ko hang tu nang tu pat ka sa simti pat ka sinong municipal board bakin sa dispute pat kan long ka additional water supply ka bakin du su pat kana ka ngila ban besa ya baro ka sinong Kansas City Oxford Relbong laban poro ko ngilan besa ka kum ka additional water supply. Dia mentak ada kajitre kalau ayat cat, berkat bandap kada ke scheme kalau very beauty, kan it's not agak kapur kalau kamar buat kalau ayo artificial turf, koi ko kipai bak kalau ayo bandi mereka kan senang marlaban dari kan ka kini senang bisa tam jungi nado Kansas City Oxford Relbong laban, mereka balai kabalai perlu kan sedang sekali ke children's park kabaladam radam ya turu dengan perlu di kira cuma ke sebagai improve. Kata ke ke bengi yawan inspect bat kajing temuru bagi wan inspect ngaku mulo kal mili ngahaban sim kiahi nomor bangi sim kabu ya kana mariang mentak ada ke port tray tikane kini kijing tray yang ne ke beli ke balong bat kendau bat mau bat te bastang ka istang kartu ada por ada gemla tray in time takada ngalong concert ku meli aja tray nang bador sinong begini ki department jangka PLUD department ka water resource department ka sports department ka PHE department ka municipal department ngi tray lang jointly ban state ina kam begini sim ka bukar bobleu udang ay kana ka mariang ka berhyang ka basit ka basay ngi nang yot man pindap nomor ba ndra jur par uslap la say par mlong man tray so takata ka jing tumu ka ba lada monru umbans lada mon mlong ko nomi khman nomi khman bar kum ka dorbar senong ngi bayakit lang ya ka imga yap ya ka jing jong pai bang bansi ngibu regular inspection kemudian lesi ilabrong balik ngibu inspection ka jing inspection ni ka dikata ka jing tumu ka ngibu krang bangi ko ba in time kam ka diwan dep papilai diladi kana ga lade ka major project ka baya yang ko ka senong marabar ya konjung Hakani kesngi nakaliang menteri ulah plepat baru ia ke Jakarta unong apahara ke right laban school ke bola pensiona hadien bakal syak bamdu hakading haki kendiat benai baladam. Satu batu ni. Ada di kamera sokai. Sudah terakhir langsung. Hah? Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya